Om Swastiastu. Kecerita di desa anu ada anak loh daha hidup pedidiana tusing ngelar rama madan ni upo. Nah cerita yang jadi man kone ni upo ngide padi ne anto lakar tepoke sedang luang panas aine nerene itu lantas jemaka padi ne keberangan di tanah he saget cepet ko angin ngulinus uwek sado ujane mesrio mekecekan hui beranggi basangane upo laut ngomuni sado ngepros dodo sing saja bobeki pesan Batara Suryane kekena wakil aja kendang basange nah jagat dongengin menasi Batara Suryane disubane matbat Batara Surya dadi merasa-rasa len awane ni upuh senep-senep kone iya tanpa rasa kadiana ngidap dewa ratu kesuwe-suwe saja kone iya beleng itu lantas iya mekenah-kenah tur masa sambatan mimih Ratu Batara jadi maimuh-imuh dongeng subelacur jadi awake beleng kene jani ngajana wan itu setan dari kekedekan bumi awake jani kau cerita jani subuh petang di pedeman kedaluan ulas ni upo nyipi kone iya kata dunin oleh ide Batara Surya laut ngandi ke kini nyai ubo sut nyai sebat masal salam mani resue cedek nyai ngemang nyai piana melahang dogen ngapa manian lamun subuh iyo bisa nakonang bapa to ditupa tujohe ngalih manire di tanggon langite kami wara amun to rasa di pengikian lantas iyo dosen kelesang satu enggal nejani subuh kone siyo bulan belengane ni upo lekat kone pianane sake wala mogopo jelema tua asipa melima bates memata makupeng pada aneh tuh makrano pianane keadaan isigir sak
kewala ingat ia teken penganikan Betara Surya apang miara pianak ne. Nah, ne jani suba kone Isigir kelek. Itu lantas metakon teken memene. Me, sujatine nyen papan tiange me. Jadi tiang tu sing nawang, sing tiang lah bapa me. Ama jelek ate tiang sing lah bapa me. Sing kadang tiang anak berpinjam. Mungkin saja tiang merubah jelek mengasibah. Jangan cuma tiang mati me. Nah, mara gitu, itu lantas memene mesau sade pampat. Nah, cening pianak meme. Ia mula sarang kenah ceninge nawang nyen sujatene papan ceninge. Kemo cening mejalan ngungsi langite barak angin. Pasti ke cening ketemu teken papan ceninge. Nah, yang mula saja buka gitu nih. Ada pingin dia tiang kepining meme. Bang tiang bakal ketipa taluh. Mau lambe taluh siap abungkul. Cutat meme, kue mani tiang lakar kamu ngalek papan tiangi. Nah, mani semengan. Nuju galang kami. Cireng siape pada makruyuk. Kesaude kone ada suara kedisik manguci. Pesan apa buen yang ingin sada mesir serban sehasa ia hampa-hampunyan kayune seria saling saudin. Itu kone Isigir kecak-kecak benang kain sambil mengabuk bekal ne ento. Dan samandana ia napukin anak lingser ngangot sampai selem jagiran buih galak pesan. Itu lantas Isigir metakon. Jero anak lingser kijel aku tiang aleh papan tiange. Kocap ia nomos kone gitu ditanggun langit kangin jero. Mesahut anak kelisir. Nyen kone tai ueng sada merupa cenemo asiba tepoking kaki dini. Inggih titiang Isigir nika. Oh, Isigir ada hancai ini. Yang cainya ngupahin kaki ketipa taluh mula ambil taluh siap abungkul lakar orahin. Ngegalang Isigirnya mak bakal nianto bange anak kelisir lahut ajeng. Disupane suut ngajeng. Jemaka ya Isigir penekang ya ketundan sampine laut wacutin aja sampine. Kone Isigir ditanggun gumine kangin. Sedang melah ida Betara Surya nyuluhin gumine. Raris Isigir matur. Ratu Betara Surya, Ratu kocak
kadi puniki. Napi iwang titiange, titiang nuna sering ratu betara, dadosa tiang jatme patut rahayu pece. Yenten betara leda, pece pademang sampun titiang iriki ratu. Raris mandika ida betara Suryo. Nah, cai sige, mula manira ngerupa anak buka cai, untuk kerana salah memang cai ni nunggak sepidang. Sawire langkah bani nyodong ingin manira, risedang memargi di ambar ni. Nejani manira ngelukat cai, kemu cai mau bersih, kau pancoran sindurat ni. Subani keles kules cai ni, duduk abomai. Enggak lagi siger manjus ke pancoran sinduran ni, dan samandana keles kules ni, gadi jatmu jati mula. Raris hidup betara Suryo ngandika. Nah, untuk sing luang sopa cai jani, mulai cai kelemah pada ni, ni jani gentosin papa, adan cai ni, iteruna bagus. Saha bapa ngapai je, panugrahan manik sekecap sidi mandi. Ye, cucu nak dong, kia bikin kanan turang satu aneh. Nah, kelesang satu enggak. Nejani, iteruna bagusnya rengin suayang marah dipuri warna cala. Sasubane nekat ditu, rares ida sang Prabu ngandika. Nah, panjang gelah haja mekecak, ngenjong bersidayang ngomati yang raksasa, sana usaha sedini, yo bakal kejenengan aku, tor kejang kepeng sarong putreng gelahe. Raris matur isikir, inggih harap tuduh agung, titiang misadia nyarengin suwayang bare puniki arah tuduh agung. Nah, ya lu bosan semua lagi tuh, lautang. Kalian tuh isigir mamunyi. Cai raksasa aja mau kejar, sane bani usaha saya buri warna calon, nungkol, nih putrani dua betara Suryo, lakar magutin kesaktian cai, singgungan cai jadi lakar mati. Warok itu mengejar raksasanya melayak ke biret-biret. Pasti orang tuh mekablok dan nasi di batunya andi gede, kandi pecah, dan ngemasin mati. Di sumane muka keto. Kori itu pesan ide sang Prabu. Itu lantas iteruna bagus kejang kepang sareng putri didane. Saha keada kang agung sane maparap Prabu Dewantara. Nah, ia juga tanda dong deh satuan ribusan. Iraga patut serta keeling tur percaya ring keagungan ide sanyang widiwasa mapan ide sane ngardi jagate melarapan antuk yatnya ngulati kerahayuan urip. Anu kerdi udiana purnaning jiwa. Dosang bingung mentangga bareng bakung mesolah di Mangupura. Titiang dan metuna kirana kong lunas ampura. Om Santi 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 Om.